In die nuus vanaand, die dodetal in die busongeluk vanoggend op die R21 in Kempton Park aan die Gautengse Oosrand styg tot 16. Die minister van elektrisiteit, Gosiyenso Ramokgopa, lê self besoek af by Eskom kragstasies nadat beurtkrag weer opduik. En renosterstropers teiken nou selfs die stompies van onthoringde renosters. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus op S3. President Cyril Ramaphosa het sy medelee betuig met die families van die oorledenes van 'n busongeluk naby die OR Tambo lughawe aan die Gautengse Oosrand. Altesaam 16 mense is in die botsing op die R21 Noord dood. 'n Voorlopige ondersoek dui daarop dat die busbestuurder beheer oor die bus verloor het toe hy vir 'n ander voertuig uitgeswaai het waarna die bus omgeslaan het. Die bus was van Katlehong na Kempton Park onderweg. 12 slagoffers is op die toneel dood verklaar. Minstens 40 passasiers is na omliggende hospitale geneem. Die burgemeester van die Ekurhuleni Metro het die toneel besoek. Firstly, want to just assure our communities that we're doing everything at our disposal to actually assist. In particular, those who have passed on and those who are injured. The MMC of Roads and Transport, Councillor Andile Mgwevu, has been here since 7 o'clock this morning to actually ensure that he provides leadership. He also offers the necessary support. Die verkeerspolisie vermoed dat dit 'n menslike fout was. The bus was traveling on this route going towards Kempton Park, following another vehicle. That light motor vehicle was it missed its turn towards the OR Tambo airport and applied brakes. And the bus driver also followed and applied brakes. And that resulted in this crash. Die slagoffer sê hy was gelukkig om slegs ligte beserings op te doen. I was injured in the accident here on the forehead. And my neck was somehow broken in my shoulder also. Die padverkeersbestuursowerheid sê die ondersoek gaan voort. President Ramaphosa sê hoewel Suid-Afrika voorsien dat hy steeds gaan baat by belastingvrye markte van die FSA, ingevolge die wet op groei en geleenthede in Afrika, oftewel AGOA, oorweeg hy dit ook om na ander markte uit te brei. Ramaphosa het vrae in die parlement beantwoord. Hy sê Suid-Afrika werk hard daaraan om betrekkinge met die FSA te herstel na dreigemente van sanksies en die besluit om verskeie befondsingsvennootskappe terug te trek. Dit sluit in die MIV vigstoelaag en befondsing vir billike energieoorgang. Ramaphosa het betreur wat hy noem die wanvoorstelling van plaaslike wette soos die onteieningswet. Hy het die hoop uitgespreek dat Suid-Afrika steeds by die AGOA-ooreenkoms sal baat. As we visit various countries, we do actively promote our own country so as to ensure that our reliance on various markets becomes a multiplicity of engagements. Die president het ook 'n hou na AfriForum en solidariteit gemik en sê hulle versprei waninligting oor Suid-Afrika en die FSA. Hy het die groepe as onpatrioties beskryf. They have instigated the action that is now being taken against the people of South Africa. And the fact whether that is treasonous or not is a matter that obviously our law enforcement agencies need to look at. The National Prosecuting Agency needs to look at that. But I take a dim view, in fact, a very negative view of what has ensued as they run around the world, bad-mouthing their own country. Die EFF het Ramaphosa gekap vir sy vergaderings met die Suid-Afrikaansgebore sakeman Elon Musk en sê dit is sy rassistiese houding teenoor Suid-Afrika versterk. Ramaphosa sê die regering sal voortgaan om met sowel staats- as nie-staatsentiteite deur middel van sy diplomatieke kanale te gesels. He came to
my hotel room, and we had a discussion, and the discussion revolved around his would-be investments. So did I speak to him? Yes, recently the answer is yes. And this we do because we continue to engage with a variety of people through diplomatic channels. Oor plaaslike kwessies het die MK-party Ramaphosa direk gevra of hy die wysiging van artikel 25 van die grondwet steun, wat grondonteiening sonder vergoeding moontlik maak. Section 25 of the Constitution does give us opportunities. We have now enacted a piece of legislation, Expropriation Act, that is also going to give greater muscle, greater ability for us to address the land question in South Africa. Intussen sê Ramaphosa dat die minister van Finansies Enoch Godongwana môre in sy begrotingstoespraak sal uiteensit hoe Suid-Afrika sy 49 biljoen rand se balansstaat gaan benut om die land se infrastruktuurs en nywerheidsprogramme te ondersteun. Wel, alle oë is gerig op môre se tweede poging van die minister van Finansies, Enoch Godongwana, om die 2025-26 begroting voor te lê. Ekonome sê die minister sal 'n balanseertoertjie moet uitvoer ten opsigte van besteding en die beskikbare fondse en hoe om die staatskoffer aan te vul. Dit is te midde van lae ekonomiese groei, 'n beperkte fiskus en 'n onsekere globale omgewing. Die begroting is nie op 19 Februarie voorgelê nie, nadat die partye in die regering van nasionale eenheid nie kon saamstem oor die voorgestelde 2% verhoging van belasting op toegevoegde waarde nie. Die regering het 'n bykomende 58 miljard rand nodig om die begroting te laat klop. Kenners meen leen is 'n opsie, maar dit sal strydig wees met die belofte om skuld te beheer. Besnoeiing is nog 'n moontlikheid, maar meer geld is nodig vir onderwys, gesondheid, infrastruktuur en maatskaplike toelaas. Nog 'n opsie is 'n belastingverhoging wat weer verdere druk gaan plaas op die sukkelende werkers en middelklas. If we could trim down the wasteful expenditure, get rid of corruption, de-bloat, for want of a better description, the cabinet, and collect the taxes that is due. I think if one does that, one perhaps doesn't even need to look at a tax increase at all. I know those are probably more medium to longer term things. They won't happen overnight. Die plaaslike ekonomie het met 0,6% gegroei in 2024, terwyl die nasionale tesourie 'n groeikoers van 0,8% verwag het. Ekonome meen die oplossing vir die land se geldelike probleme is ekonomiese groei. South Africa is not in the best economic trajectory in terms of growth. And it begs the question of whether the 1.9 that's been forecasted for 2025 will materialize when the base has to be, you have to rebase the growth to 0.6. Volgens die nasionale tesourie slurp skulddienskoste 22 sent op van elke rand inkomste wat ingevorder word. Over the next 3 years, it will all be about the impact of the VAT increases. If we see significant revenue shortfalls due to the higher VAT rates, maybe resulting in consumers and businesses spending less, we could see that deficit widening as revenue collections fall below budget. Godongwana sal ook geld moet kry vir gesondheidsprojekte wat befondsing verloor het nadat die FSA hulp aan Suid-Afrika opgeskort het. 'n Hofuitspraak oor die maatskaplike noodtoelaas sal waarskynlik die aantal begunstigdes sowel as die bedrag verhoog. Vakbonde waarsku ook die regering om nie terug te krabbel oor die 5,5% loonaanbod aan staatsdienswerkers nie. Die vakverbonde Kusatu en Saftu sê die uitstel van die begroting het reeds rooi ligte vir die aanbod laat flikker. Die middeltermyn begrotingsbeleidsverklaring van Oktober het voorsiening gemaak vir 'n 4,7% loonverhoging vir staatsdienswerkers.
Maar vroeër vanjaar het die regering 'n 5,5% salarisverhoging vir 2025 as sy finale aanbod ter tafel gelê. Workers are anxious. Remember, the state has already set precedents by reneging on a wage agreement during COVID-19. I think it was 2020 or 2021 by reneging, citing fiscal crisis, saying, look, the state does not have sufficient funds to be able to honor that particular agreement. Die nasionale tesourie sê die salarisrekening van staatsamptenare het van 154 miljard rand in 2006 tot 679,1 miljard rand in 2024 gestyg. Die loonrekening is een van Suid-Afrika's enkele groot uitgawes wat ongeveer 1/3 van die totale uitgawes beslaan. I think also people have said the wage bill is out of control. About 2 decades ago, it was about 40% of the budget. Since 2008, it's been about 35% of the budget. And over the last 2 years, it's decreased to 31% of the budget. So in fact, the wage bill has decreased substantially. Die Staatsdiensamptenarevereniging sê dienslewering lei weens onderbetaalde, gedemotiveerde arbeidsmag wat gebuk gaan onder 'n hoë skuldlas. We've noticed in the previous budget or the draft budget itself, if you want to call it that, the so-called postponed one, there was very little money that was allocated to essential departments like Department of Health and especially the Department of Education, taking into account that the Western Cape government and KZN has indicated that do not have sufficient money to employ new educators and take over those educators that were either on contract or on a fixed term contract, so to speak. So that is of real concern to us. Also the SAPS received there's very little money that has been allocated in the budget to these 3 essential departments. 'n Arbeidskenner meen daar moet breër gekyk word na die uitgawes van die regering. As I say, the economic crisis is multifaceted, and you are supposed to deal with a range of factors. That includes the expenditure of the state, not only the wage bill. The expenditure of the state, that includes the money that is allocated or that's supposed to be spent by the executive. Staatsamptenare beplan 'n betoging môre buite die parlement. Die verwagte 5,5% salarisverhoging vir staatswerkers moet oor sowat 2 weke op 1 April inskop. 'n Senior personeellid van die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het vredesonderhandelinge met die VSA in die Saudi-Arabiese stad Jeddah as opbouend bestempel. Dit volg 2 weke na 'n rampspoedige vergadering in die Withuis tussen Zelensky, die Amerikaanse president Donald Trump en visiepresident J.D. Vance. Benewens die Oekraïense oorlog is die herstel van die verhouding tussen Washington en Kiev ook een van die samesprekings se doelwitte. Die Saudi-Arabiese kroonprins en eerste minister Mohammed bin Salman het afsonderlik vergader met Zelensky en die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio. Die VSA sê ooreenstemming kan slegs diplomaties bereik word, terwyl Oekraïne sê dat volhoubaarheid van die vrede belangrik is. The goal of Ukraine is sustainable peace, and the deprival of Russia of the opportunity to attack Ukraine again anytime in the future. So we have to establish that set up of circumstances and consequences, and also the mechanisms of accountability for the perpetrator. Die partye het die hoop uitgespreek dat die onderhandelings vrug sal dra. Die minister van Energie hoor uit die perd se bek waarom beurtkrag weer toegeslaan het en KwaZulu-Natal voer steeds 'n stryd teen renosterstropery. Dit alles en nog meer net hierna. Die minister van elektrisiteit, Dr. Gosiyenso Ramogopa, sê hy is moeg om verskoning te vra vir beurtkrag en is nou self in verbinding met kragstasies om uit te vind wat hulle probleme is. Ramogopa het die Kendal kragstasie in Mpumalanga besoek om die redes vir swak werkverrigting te bepaal, probleme te identifiseer en oplossings voor te stel. Eskom het sedert verlede maand 3 keer beurtkrag op kort kennisgewing ingestel nadat opwekkings by verskeie kragstasies onklaar geraak het.
Die skielike terugkeer van beerdkrag vanjaar volg nadat Eskom daarin geslaag het om die ligte 330 dae aaneenlopend aan te hou. Ramaphosa het sy teleurstelling uitgespreek oor die jongste toedrag van sake en sê sekere kragstasies presteer nie na wense nie. I'm saying we dropped the ball because if we had not dropped the ball, we would not have initiated load shedding. We moved from a period of sustained reliable supply to load shedding, 3 bouts of load shedding in the past month. Die Kendal kragstasie in Mpumalanga was lank gereken as een van die beste in die land met 'n opwekkingsvermoë van meer as 80%. Sedertdien het dit egter tot net meer as 50% gedaal. Bekrygingsprobleme kry onder meer die skuld vir die agteruitgang in kragopwekkingsvermoë. Volgens Ramaphosa kan hy nie die versekering gee dat beerdkrag iets van die verlede is nie. The system still under strain, we are still marginal, still there, 13,000, 14,000, but Mr. Numalo and the team are working very hard to ensure that we bring it below that. Met die winter in aantog werk die kragvoorsiener onverpoost om instandhoudingswerk te versnel. We have a target figure in terms of where the unplanned losses needs to be at and the reliability of our machines. And we also said that what is different this calendar year is that we'll also bring in capacity that has not been available in the form of Kusile 6, which will be brought on load very soon in this month still, and we'll also bring Medupi unit. The combination of all of this will be what informs the assumptions that we have for the outlook on winter, and we'll be ready to share this with the country in the next 2 weeks. Ramaphosa sal na verwagting ook ander kragstasies in die volgende paar dae besoek om die betroubaarheid en stabiliteit van kragvoorsiening in die komende maande te probeer verseker. Die onthoringing van renosters as afskrikmiddel vir stroopers is eenvoudig nie genoeg nie. Dit is volgens Ezemvelo KZN Wildlife. Stroopers teiken nou die stompies wat oorbly nadat 'n renoster onthoring is. Volgens die 2024 renosterstropery statistieke van die Departement van Omgewingsake is 420 renosters verlede jaar in Suid-Afrika gestroop, 'n afname van 79 vanaf die vorige jaar. Van die getal is 232 renosters in KwaZulu-Natal gestroop. Alhoewel dit 'n afname van 325 in 2023 is dit steeds te veel. Die Hluhluwe Mfolozi Park in die noorde van KwaZulu-Natal bly die kernpunt van die renosterstroperykrisis in die land. Die park het in April van strategie verander. We wanted to try all the interventions before we embark onto that, because we always wanted the tourists or the people to be able to come and see the rhino with its horns. So we tried all the other interventions. When we realized that all the other interventions were not giving us the desired result, and also seeing at the alarming numbers of the rhinos being poached, that is when we decided that let us now embark on the dehorning program. In Oktober verlede jaar het stroopers onthoringde renosters begin teiken wat tot 'n styging in sterftes gelei het. When we dehorn, we make sure that we cut the horn just at the above of the base to avoid the bleeding by the animal, but also to make sure that the horn it regrows. There is now a market for the stump of the horn that remains. So they will kill the rhino and take that stump and be able to go and sell it. But we were very quick then in implementing other interventions that have been very effective. Van die pogings sluit die gebruik van tegnologie in. We are utilizing the drones, which are becoming to be very effective even at night now. They've got night capabilities to track that. The installation of the night capability equipment for our own helicopter that can help us in terms of tracking vehicles, making sure that all of them have got trackers, the camera traps in the field. Bewaringsowerhede sê indien meer ringkoppe vasgetrek word, sal die stryd teen renosterstropery bevorder. En nou 'n vinnige oorsig van die markaanwysers soos om 8:00 vanaand.
En dis waar ons groet vanaand. 'n Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand sal dit mooi weer wees in die westelike helfte van Suid-Afrika. In die sentrale en oostelike en noordelike gebied sal dit reënerig wees met 'n 60% kans oor die Vrystaat, die Noordwes, oor Gauteng en dan ook gedeelte van die Oos-Kaap. Dan ook miskolle allangs die Ooskus vanaand, 'n tamelike sterk wind allangs die kuslyn van die land en dan langs die Weskus waar dit baie sterk 'n wind sal wees. Nou kyk ons na môre, steeds reënerig in die sentrale en oostelike gedeeltes van Suid-Afrika. Oggendmiskolle oor Mpumalanga, Limpopo, langs die Ooskus en dan ook 'n gedeelte van die Weskus waar daar oggendmiskolle sal wees. 'n 60% kans vir reën in 'n band van Noordwes oor die sentrale gedeeltes en rakelings na die Oos-Kaap. Ook 'n tamelike sterk wind allangs die kuslyn van die land en dit is vir môre. Ons kyk nou na waarskuwings wat uitgereik is en dit is vir vannag. Ewige donderstorms wat kan voorkom hier in die noordelike en oostelike gedeeltes van die land, die Vrystaat, Noordwes, Gauteng, rakelings aan Limpopo, Mpumalanga en dan ook in KwaZulu-Natal waar daar vannag ewige donderstorms kan voorkom. Steeds vanaand en môre en dan ook ewige donderstorms in Noordwes, 'n gedeelte van die Vrystaat en dan meer in die noorde Gauteng, Limpopo, Mpumalanga en 'n sterk wind môre langs Kaapstad. Nou kyk ons na die temperature. Ons begin in die binneland in Gauteng en daar in Pretoria oornag 17-24 môre middag, Johannesburg 22 en feitelik reënerig in die hele provinsie en dit sal vir môre wees. Nou in Limpopo in die noorde van die land 28 in Musina môre middag, Burgersfort oornag 17 later 30 en baie nat in Bella Bella 18 later 26 is die maksimum daar. Nou beweeg ons nou om Mpumalanga ook nat oor die hele provinsie, dit is vir môre 13 later 18 vir Carolina en dan in Standerton 13-20 gaan die maksimum daar wees. Nou in KwaZulu-Natal ook reënerig daar in Richards Bay 28 môre middag en in sentrale gedeeltes Pietermaritzburg 24 en Kokstad 12 later 22. Nou in die Oos-Kaap, ons kyk daarna temperature van 15 oornag in Klabega 26, gedeeltelik bewolk in die gedeelte van die provinsie 26 môre middag en nou in die Wes-Kaap, Kaapstad waar dit warm sal wees 32 en hier in sentrale gedeeltes Laingsburg 33 en 24 by die tuinroete waar dit tamelike middelmatige temperature sal wees, Mosselbaai 24. Nou in die Noord-Kaap en daar kyk ons na temperature van 34 in Appington, terug in die binneland in die Vrystaat en in Bloemfontein. Daar sal dit wees 30 môre middag en dan die laaste provinsie en ons weervoorspelling is Noordwes en ook warmer daar, maar baie reënerig. Swaziland 28 en Taung 30, Tosca 31 môre middag. En dis al van die Weersentrum. Goeienaand.